eh amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane mugire umugisha kandi mugire muhezagirwe muri kimwe na kimwe Imana Moses Imana baho umugisha kandi Imana yongere ibagire neza. Iyi message ndagomba yuko migiza kure kubashoboka. Ndagomba yuko migiza kure kubishoboka mushikirize president wacu yimugereho ayumvirize nimba ari bikunda. Ndemera yuko nta bintu vyera igena kugena mu gihugu cyose. Yesu. Nta bintu vyera igena kujana mu gihugu cyose. Nta bintu vyera igena kujana mu gihugu cyose. Kwisi hose nahantu ibintu vyera igena kujana. Kandi hari igihe mba niko mvuga u Rwanda bagahita bamwe baza ngo mu Rwanda birera, no mu Rwanda ntabwo vyera ijana kwijana. Kwisi na gisineri ijana kwijana. Nawe ntabwo wera ijana kwijana. Ariko hari ibintu mu Barundi mukwiye kumva mugatandukanye. Nineye ko rimwe nkiyonona ko nkinya ko rimwe, icyo si kibazo. Ni accident. Yabaye nkuko ibindi bintu byashobora kuba. Ariko nineye ko rimwe nkasubira nkinya ko kabiri, nkasubira nkinya ko gatatu, nkasubira nkinya ko kane. Ubugomba figure out. Ubugomba gushakisha impamvu ndimo ninyako. Maybe ni ingwara canke nakageso. Mugihe ndimo ninyako. Bibaye rimwe ni bwa accident. Rero twebwe iwacu Burundi ikibazo se kintu cikosa ribaye. Ibyo sinabihora abayobozi. Reka mbaye nk'akarorero. Uyu munsi hagwa imvura, iyo mvura ikagwa mu Burundi igatwara amazu y'abantu, inkukuri igatwara abantu, nateza ngo rabango leta ngo ntacikoze. Oh no, it is accident. Ni accident yabaye. Ico sikibazo cy'abayobozi cyangwa cy'abategetsi. Je ntandukanye n'abantu bagwanira ivya politike. Ntabwo ushobora kukwankira ubusa. Kandi bitwaye nk'iminsi ibiri waburi kuravyigaho ingene ubishobora, ibyo sinabikugwanya. Nabo ndikunda kwankira ubusa. Ariko imvura iguye rimwe igatwara abantu, ugahora ukabarekeraho, ukabona kwa ahantu hashobora kwicisha abantu. Imvura ikagaruka kabiri igatwara abandi, ukarekeraho ubona ko bashobora kaho hantu hashobora kwica abantu kabiri, gatatu, kane. Ubu gwamaze gucika ikigoryi cy'umuyobozi. You say accident ni careless, uburangari, gutita ku buyoboye. Careless no kuyobora nabi na accident ni ibintu bitandukanye. Mu Cyongereza iyi careless hari gihe bagira laziness, ni laziness. Ni gukora ibintu urazi ko birimo amakosa mugabo gacurika bikaba nibigirankana laziness. Na careless ni ntacyo bintwaye. Hari kindi bita intention. Intention ni gukora ikintu ukigambiriye. Apana attention, intention ni gukora ikintu ukigambiriye. Rero gukora intention, gukora reckless, gukora careless, ibyo ku muyobozi n'amastoberi ni ugoryi ko nitwe umuyobozi. Sizi ko mwabyumvise, simvuze ko gutuka ngo hari cyabaye nabi. No, mvuze careless, intention na laziness. Na ibyo vyimba abanyamategeko bazi byo niko ravuga by'abanyamategeko bino barabimenyere bino niko ravuga hano baravyumva nga. Na tugaruke iwacu Burundi. Iwacu Burundi ibintu byishije bwe mvuga ntabwo ari accident. Accident sinabivuga ni vyabaye. Niyo mpamvu mu Rwanda byinshi biba accident nakunda kubivugaho naho ari bibi. Ariko careless iba inshuro rimwe kabiri gatatu kandi ndavugaho. Laziness ndavuga. Intention yo nimbi negerezwa kuyivugaho danka byakunda. Hano muri ko muraraba ni mu Rumonge. Mugoba muje kuri Jimbere magazine, muje kuri Remesha FM, muje n'ahandi, ni mu Rumonge, mu ntara ya Rumonge. Intara ya Rumonge imaze amezi abiri, 2 months. Amezi abiri
ivyabaye abantu bagenda bagahamba abantu bagacurikanga bagafa gutererayo bakajugunya bakimba kanogo bagafa gufurira buke bakarenza ko you see ya careless y'igihugu bamara kurenza ko abandi bagaca baza bagahanya pum bakanya muri izo mva bakanya hejuru ndiko navuga ntabwo ari ubeshije ndanka kubeshira leta ndanka kubeshira nabandi namakosa nabandi ko ndakora ntuvuga ngo umara amazi igihugu no kuko abantu iyo bari careless urabivuga ku mugaragaro kugira ngo abandi babimenye babagaye kukugaya hari gihe rimwe na rimwe bivamwo kwiyubaka izi mva murazibona hano zirangaye murazibona izi amezi 2 months amezi 2 izo mva zitangura kotoroka na ya mavi ari hejuru no gucurika imva zidatunze ku murongo baracurikanga muri ayo mezi 2 hamaze iminsi hariko haragwa imvura ya mvura yinjira indane mu mva izamura imibiri y'abantu hejuru watisheme bitera soni ya mvura izamura imibiri y'abantu hejuru izamura amasandugu hejuru kugeza aho hafi aho hantu hose bahambye abantu zamva zireremba hejuru ko murabona hano ni imva murabona hari indani murabona imva ibi byose byaromorotse imva amagufa biduga hejuru amezi 2 Barundi ndakeka ko n'umusazi ari umusazi ntabwo acika umuyobozi ngo abumusazi adashobora gukemura kino kibazo abanyagihugu barakomye induru bati dutabara amezi 2 yose ararangiye bavuga ngo dutabare imva ziri hejuru dutabare imva ziri hejuru dutabare imva ziri hejuru imbonera kure niho ziri zirakizura ntacyo zikora polisi ni hiri ntacyo ikora abategetsi ba guverineri niho bari ntacyo bakora ejo rero imibiri yo yagiye hejuru hatangura kunuka imibiri y'abapfuye ihurirana na ya mavi ari hejuru bitangura kunuka amazi avuye muri zamva na ya magufa na ya mavi na zanyu bitanguye gutembera mu bantu batanguye kumva umuntu uko abari mu rumonge cyo hari rimwe mu wami nkoho narasaba wami nkoho hari abantu narasa guys umviriza bino bintu kandi ntaburi mbonera kuri intuka agace karimo polisi agace karimo abajejwe umutekano ari bo polisi agace karimo imbonera kure zikizura agace karimo abajejwe umudugudu umutumba abajejwe uburere ba mstantere ba chef de zone babura amatari akarere imva zikaja hejuru amezi 2 months umuntu uko arinda nukuja mu bantu cyari mana yaje hari gihu Burundi kintu munteye n'isoni nkumva ngizisoni abantu batazi no gufuka imva ntabwo bashobora no gufuka igihugu nabivuze iyo abari kintu kije rimwe mu buryo bwa accident bukaza rimwe ubwo buce bukaza rimwe ico gihakaze imvura nyinshi ikazura ibintu ivyo navyumva byaba bibaye rimwe ariko 2 months amezi 2 murabe iyi mva sibaye rimwe no iyi mva simvurije rimwe gace bigira uko no way mbaza abanyarumonge barabizi no way simvuri guye umunsi umwe ihita bishira hejuru nibimaze iki so kino gihugu c'abadede naho zire muzashaka mukanyica ariko ni mubandanya mufite izi mentality even no musazi wo mwibarabara ntabwo ashobora kuyobora as you do n'umusazi wo mwibarabara ntabwo ashobora kuyobora nawe nkuko muyobora imva zimara amezi 2 zirimo zirangara hejuru zigenda hande murabe uyu mwana imva yagiye musanga yo isandugu y'ibirayirandagura umuryango babonye bino bintu ari ahandi hantu polisi yari guhita ihagera bigihaba imeria nani ngoga vyihuza bigihaba polisi yari guhita ihagera igashiraho vya bintu vya yellow vya bindi byerekana nk'umuntu aba yapfuye vya yellow bakabishira bate migigo ntimwegere bagaca bashakisha abantu byihuse guhamba ivyo bintu uko murabona ngaha n'imvura ari yahize murabona n'imvura ari nta mvura nta mazi yarahari
hari amazi mubona, hari sekana muvuga ngo haracyari amazi rindira hume, hari hamaze kuma, ariko igihe kingana uko harangaye. And the president never he know this, but he no care. N'abayobozi yato, if that is me, abayobozi nabica cyangwa nk'abapfunga, nace ndabashakisha nk'abica cyangwa nk'abapfunga, kuko icyambere prove hano nta mazi ahari. Yaba harimo hatemba amazi, baba abantu bari kure bariko barakamera bati raba batayisekanya n'imitwara imva z'abantu, mugarabe harumaguje mugimva zikirangaye harumye, bati she mwarangize ngo muzakiza Burundi, but tomorrow Mbahayaga wa mukozi wa Never azoze avuga ngo u Rwanda. Mbahayaga I love him, Mbahayaga ndamukunda, but uburyo arimo agenda aterana amajambo n'abasikovia, aterana amajambo n'abanyamakuru, that becomes so cheap for him, that becomes so cheap. Mbahayaga ari umuntu ahumuriza imitima y'abantu, yari umuntu atanga ubutumwa bwiza, ariko umunsi agenda asubizanya amajambo n'abanyamakuru, bavuze ibintu umunsi yo bavuze. Mbahayaga go back kuri gospel yawe, urekane no kugugwa n'abantu bakugura ngo ugende kuri behind y'abantu bamwe. Ugomba kuvuga naho uri umurundi, udufashe kuvugira ku bintu by'igihugu, uhagarikana no kuja guterana amagambo n'abasikovia n'abanyamakuru n'abari umengo bacitse umunyamakuru buri mwana aza kubaza ubibona gutusigura ubibona guza ibyo bacu bipfuye utazi kubikemura, kuko I swear to God ntabwo u Rwanda ruzahagarika iterambere ryabo because of you Mbahayaga and Never. Mwe mukomeza ugo rurimi rwo kuregeteza ibintu bya iwacu biriko birapfa. I see you Mbahayaga, ubonye ibi biriko biwacu ntabwo wabivuga. That's why tuvuga ngo barakuguze, ntabwo wabivuga ibi, bari vy'abandi ataco bikumarira, atanico bikwinjiriza, atanico biduha mu gihugu urabivuga, ariko nibituma iterambere ry'u Rwanda rihagarara. Utumwana gusa. Why you cannot speak for this for us? Kuko udashobora kuvuga ibi ngo bituvugire. Why? Akakamara masa. Ihangane iherezo tuzanesha, kuko Yesu yanesheje, niwe mugabisha wacu. Haleluya. Ihangane iherezo tuzanesha, kuko Yesu yanesheje, niwe mugabisha wacu. Ihangane we ukowe, iherezo uzanesha, kuko Yesu yanesheje, niwe mugabisha wacu. Iherezo tuzanesha, kuko Yesu yanesheje, niwe mugabisha wacu. Oh Yesu, niwe mugabisha wacu, aze aduanira, niwe mugabisha wacu, aze kuba hafi, niwe mugabisha wacu, tazoguta, niwe mugabisha wacu. Iherezo tuzanesha, ihangane, kuko Yesu yanesheje, ihangane, niwe mugabisha